Chibay ule vain nun kong ruay tuatan pathian thu rin na pui mo na ti kan ngai thadon ani he thu hi lalpanen kan in pol na ata na kan lo mangle thek don nia masa in kolasa khuami te hne na tirko pola le khathon bung ni chang sari thu hi ka han chiar le masa anga uluk takin kan lo ngai thale don nia ama azung kai le rem chho deu dewa omin an zirtir che u angkhan in rin na a chuan nget taka omin lom thu sei lo nga in ama a chuan omro u lalpana thu mal som ro se amen ko ran le christian nuna thilpoi mo ber chu rin na hi ani a rin na hi atirin chandam na ata na apoi mo a Krista tlan na tho le achan dam na changtur hian rin na ama pan le ama nai angaya ni chumirin na ni phung tak takero chu Krista na tho a in nga na ama achul na ani tita ila adik ome mitin ta na chandam na lalpan min siam sak chu rin na in kan chang thin ti na ni rin na awanga khongai na achandam in ni e polan min ti angkha ani nima sela churin na chu chandam na atan chawa tok lova he khovela kandam chung nia lalpata na kandin nge zel theina atana alapoi mo zel ani polan kolasa khua ko ran ho te hne na ama krista azung kai le rem chho deu dewa omin pathian thu an thil le an zirtir na an lo don to te angkhanin rin na a nget taka omin lom thu soi na tur tam tak lo nga deu devin ama krista a chuan om reng tura an cha na hi apoi mo ema ke ni hotan po hian apoi mo phak vek ani ring tu to photan chuan apoi mo vek ani heti hian te khin thu sei ta ila nihliap hian ro sur atibang kher lova ma se ro sur nuaya po minom tir theyani chutiang che chuan rin na po hi thil thalo le har sat na laka min veng tu le atitop tu ani kher chuang lo chutiang ro anga min ron chim tu har sat na le thlem na rang laka lalpatan rin om takin minom tir thei ani he hirin na poimo na kan ti chan chu ani kan bible rin na konga faklo te kha han enta ila andin mun kha ahar sa em thina amang an thlak thina ni rin na afak an hlo na zona chuan an o om viau na a an nunina apal tlang din mun tak tak zukor vetur chuan tam tak he chuan kan thlin don lo kan zo don lo ti hi achiang em mani chuwang chuan rin na afak hlo te nun kan en po in kha har sat na le thlem na le ti du da na kara khan in ve na turin man ro chang kang le power a ran pa in eng ma an nei mi lovani har sat na le thlem na hnuaya an din nge thei na man ruwa an nei chun chu lalpa an rin na chia kha ani thil dang an nei bik lo chuwangin tukina hian rin na hian chelna asiama chelna chon khri omna hnuaya lalpa lamin hoitira lalpa kan nai hian kan ta na lo tha a chutianga kan om thei na chu rin na awang zel hi alo ni thin chuwangin voina hian rin na hlo ngai lo turin lalpa ma a kan rin na ti jak thar le turin lalpa ma a ikunang u kan nun hi lalpa ma a kai kun tak tak sela ama chu kanin nga na dik tak lo ni sela ama chon kan rin na ngatin lalpa chu kan nun lai pui in nga na lo ni zel ro se ti chuan eng ang har sat na hnoya po atan khri om ve tho ma sela kan ding het theidon ani lalpa na thu kan zatan mal som ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu vo in ni lai ni damte in min hroi thleng le ta kan lo me tukina hian lalpa nangma nen kanin pol na atana nangma chibai kan buk na le nangma akanin tuklu na tura pathian thu cha toy te rin na poimo na tia kan pon chu hi angai thatu zong te tan mal som la
engang harsat na nuaya po lalpa chu kan rin na chuan min din nge tir the na turin kan rin na min ti chak sakang che tukina hian nang chu kanin nga na tak tak ilani a nang ma lo chu be sei tur he khovela le api lama kan nei chuang lo nangin chatuna nun na in nei alom chu wang chuan lalpa ihma a lo kunin kan nun in nga na ta na kan ron mang thar le ache he minute nga lek devotion hi kan tan mal so mang che ikhong ina kan lalpa iso Krista mingin kan dile amen lalpan mal som theu cheu ro se nilen nom le vek ule